n'amakuru agiye kwibanda kuri izi ngingo zikurikira. Mu gihe mu Rwanda havuga impundu z'uko Perezida Paul Kagame yongeye guhabwa undi mwanya wo kwiyamamaza mu matora ya 2024 uyu mwaka, mu ruhande rwa opposition baravuga ko u Rwanda rugushyikirano ari akaga kuba igihugu gikomeje kuba igitugu, ndetse umuyobozi wacyo nabone ko igihugu kiri kugana mu manga. Nimbundi iyoboye igihugu ntago ari demokarasi, mujye mureka twe kwirindagiza. Gataho ikipe ya Dinamo y'u Burundi mu gihugu cya Afrika y'Epfo yanze kwambara umwenda wa Visit Rwanda mu mukino wa ball, mashanwa ya ball ya basketball. No mukino wabanje kuvugisha benshi aho politike yongeye guhura na siporo. Mu yandi makuru turagaruka makuru yacu nyine agendanye na politike, aho ibintu bikomeje gukomera muri Congo. M23 nyuma yuko isa nkaho igabanyije umurego, ubu iri gufata uturere twinshi cyane two muri Nord Kivu hafi yose. Abantu bari baza ati FRDC na bya bitwaro Perezida Tshisekedi avuga bimaze iki, ese birasa amashaza nta kigenda. Abantu batangiye kuvuga ati Congo rero buriya rwose nta gihugu cyabyaye ibigwari nka Congo. Abantu bakomeje kwifata gahanga mu gihe bari bazi ko uzashobora guhangana n'umutwe witwaje intwaro, ariko hakanibazwa icyo SADC n'indi mitwe iri gukora mu gihe M23 yo ikomeje kubafatana ibikorwa ndetse n'ibice igenzura. Turaza kubigarukaho rero mu makuru yacu muri rusange. Hagati aho witwa Sylvia Mukanyiko aravuga ko Nahimana buri gihe ngo aba ameze nabi ahanganye n'abandi. Nahimana ni umuntu ushaka ibyubahiro agashaka n'amafaranga. Narababwiye kera, narabasobanuriye kugeza igihe agisegura ibikorwa y'igishishwe kubera ko ngo navuze ngo ntashishaka. Mukanyiko azwiho guhangana na Padiri Thomas Nahimana uvuga ko ari perezida wa guverinoma y'ubuhungiro, guverinoma leta y'Ikigali yita guverinoma Baringa, ikaba niyo abateka mutwe. Turabigarukaho mu makuru yacu. Nahimana avuga ko guverinoma ye ari guverinoma yashizeho ku nyuma yo kwangirwa kujya mu Rwanda, bityo agahitamo gushinga guverinoma ihanganye neza na guverinoma y'u Rwanda. Tuzaba tubigarukaho mu makuru yacu. Dukomeje amakuru rero, nyuma y'itangazwa rya Perezida Paul Kagame nk'umukandida, ishyirahamwe Runana Nyarwanda ruharanira impinduka Alliance Rwandaise pour la Démocratie pour le Changement ARC, Rwanda Alliance for Change, ruramagana ibi bintu ruvuga ko ikinamico ry'amatora u Rwanda rukeneye ubutegetsi bw'inzibacyuho kuko ngo bikomeje kurambirana. Turabigarukaho muri aya makuru yacu muri rusange. Hagati aho rero perezida, ikaze mu makuru yacu arambuye. Perezida Paul Kagame yongeye gutorwa n'umuryango ayoboye wa FPR Inkotanyi, ishyaka riri ku butegetsi, ryongeye kumutora nk'umukandida rero uzahatana muri aya matora 2024. Abatavuga n'umutegetsi baravuga ko n'ubundi aya matora yari ay'ubusa, nk'uko n'ubundi ayo mu gihugu yo kumutora nka perezida w'igihugu azaba ari ay'ubusa cyangwa ikinamico. Mu matora rero ngo yakozwe kuri internet, akaba ari n'ubwa mbere mu FPR batoye bakoresheje telefone na internet. Abenshi bakavuga ko ibi bintu n'ubundi byari byapanzwe ari ubujura. Tubibutse ko Perezida Paul Kagame yatowe nk'umukandida nyamara atarigeze yitangaho nk'umukandida. Ni arabwenge rero niko abantu bavuga muri rusange, ariko FPR ikavuga ko iterambere rikomeje kandi itazigera bihindura, ikanamagana n'abayamagana. Ivuga ko abantu muri opposition nta kindi bavuga ari ukuvuga gusa nta n'umwe ukora, ikabatumira ngo bazaze mu Rwanda bari bakorera politiki y'abatinyuka, nabo bakavuga ati tuzaza no ku rubuga rwa politiki rufungutse kuko kanajya bikekende wese murafunga. Ibintu biba bikomeje kuba agaterera nzamba. Perezida Paul Kagame rero tubibutse ko guhera muri 1994 ari we mugabo ukomeye mu gihugu, ukaze cyane, ariko ku buryo no kuvuga ngo muri FPR batanga undi mukandida ari ikibazo gikomeye. Hari amakuru avuga ko muri FPR n'uburi naho ubwaho hari igitugu, kuko mbere yuko kigera mu gihugu ngo kibanza mu ishyaka ry'ubutegetsi, ku buryo nuvuze ngo dutanga undi mukandida wundi, uwo nagamenya ibimubayeho cyangwa se n'umwanya yariho ituvaho. Nyuma y'itangazwa rya Perezida Paul Kagame nk'umukandida, nawe yahise abwira abana ati abanyarwandakazi namwe barwanashyaka, ni ngombwa ko mutangira gutekereza ku muntu uzansimbura.
bari muri opozisiyo y'u Rwanda bati ibyo ni urwiyerurutse n'ikinamico, arabizi neza akareba yasunitse abantu ngo bamutore, no mu ishyaka aba yashyizemo abakozi be bakagenda bakacimba bagakora mobilisation, bakanabwira undi muntu ngo nutanga kandidatire turaguhitana. Nuko ngo biba bimeze muri rusange. Aha rero twe nidukora amakuru ariko turavuga ibivugwa. Igihe rero abo muri FPR n'abanyarwanda muri rusange bari i Kigali bo mu butegetsi biranezerewe cyane, baravuga ko ari ubukwe. Hari abandika kuri Twitter nk'abitwa ba Apotre Mutabazi, abitwa ba Dr Francis, hari n'abandi benshi ba Meneras n'abandi bavuga bati rwose amatora dutenye ngo dutereho igikumwe, mu gihe abandi muri opposition bavuga ati u Rwanda rwagushyishyano kuko ibi bintu ntago bishobora gukomeza. Ntabwo bishoboka ko umugabo umwe imyaka 30 yose ayoboye igihugu, mu gihe FPR yaje ivuga ngo Habyarimana ayoboye igihe kirekire n'umunyagitugu, ngo icya FPR cyo kimaze kuba akandare. Ngo kimaze kuba nk'icya Habyarimana inshuro nk'eshanu. Ibi rero ngo Perezida Paul Kagame na FPR bagakwiye kubibona hakiri kare bagatanga alternative nziza. Aya ni amakuru ya RT Imena. Hagati aho rero mu makuru yacu dukomeze turababwira ko nyine ishyirahamwe cyangwa urunana nyarwanda ruharanira impinduka Alliance Rwandaise pour le Changement rwo ruvuga ko ibintu bitoroshye, ngo rwanditse n'urwandiko ruvuga ruti tuve mu ikinamico ry'amatora, u Rwanda rukeneye ubutegetsi bw'inzibacyuho. Twebwe reka tubasomere nk'uko babyanditse babivuze. Twebwe abayoboke n'abayobozi b'urunana nyarwanda ruharanira impinduka ARC urunana dushingiye ko mu kwezi kwa munani 2024 Perezida Paul Kagame azaba arangije manda ari mubu, kandi ko iyo manda y'inyongera n'ubundi yayihawe ku ngufu amaze guhindura itegeko nshinga mu buryo bw'uburiganya bugamije kugundira ubutegetsi. Iyo manda y'inyongera yihaye ku ngufu yanayikoresha afata ibyemezo bishyira u Rwanda mu bibazo bikomeye kugeraho ubu igihugu cyacu gihanganiye ku buryo bweruye n'ibindi bihugu byo mu karere. Ubutegetsi twongeraho kandi ko ubutegetsi buriho mu Rwanda bwirengagiza ibyo bibazo, bukaba ahubwo burimo gutegura amatora ya nyirarureshwa agamije kongera kwimika uwo muyobozi gito watumye igihugu cyacu kiba ruvumwa mu karere kose. Turasaba ibi bikurikira: ko hakorwa ibishoboka byose ko Perezida Paul Kagame abuzwe kongera kubeshyera abaturage ko bamutoye mu ikinamico rimenyerewe ry'amatora akorwa mu iterabwoba rikomeye. Turasaba kandi ishyaka rya FPR Inkotanyi ko rihagarika imyiteguro n'ingirwamatora ateganijwe tariki 15 z'ukwezi kwa 7 2024, ahubwo rikegera abayobozi b'indi mitwe ya politike kugira ngo harebwe uburyo igihugu gihabwa ubuyobozi bubereye abanyarwanda bose. Turasaba kandi ko hashyirwaho ubutegetsi bw'inzibacyuho buhuriweho n'abanyarwanda b'ingeri zose, bukagira ishingiro z'ingenzi zo gusubiza igihugu mu buryo, hagakosorwa amakosa akomeye yakozwe n'ubutegetsi bwa Paul Kagame no gutegura amatora nyamatora akozwe mucyo kandi ashingiye kuko ku mahame ya demokarasi. Umuryango kandi turasaba umuryango mpuzamahanga gufasha abanyarwanda muri iyo nzira itoroshye ariko ya ngombwa. Bikorewe Ottawa tariki ya 9 Werurwe 2024. Twageze tariki ya 9 rero 2024. Umuhuzabikorwa RC Jean Paul Turayishimiye. Jean Paul muramuzi rero muri Jean Paul Daily, muri East Africa Daily, akaba yabimenyesheje abagize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, ibihugu bigize inama y'umuryango w'abibumbye ushinzwe amahoro ku isi, inama nyobozi y'ubumwe bwa Afurika, ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC ndetse n'inama y'ubumwe bw'Uburayi. Iyi ni urunana nyarwanda ruharanira impinduka Alliance Rwandaise pour le Changement nk'uko biri mu magambo y'icyongereza. Ni amakuru ya RT Imena dukomeje kubabwira hano kuri RT Imena, radio televiziyo ikubitira ikinyoma hakubuye. Ni muri rurimi rw'igifaransa iyo letre yanditswe n'ikinyarwanda muri rusange. Reka rero dukomeze n'amakuru yacu. Amakuru yacu tubabwira ko ikipe ya Dinamo rero akaba ari ikipe y'abarundi. Ubutegetsi bw'urundi kwa bwarayibwiye ati nubwo mugiye gukina ball muri South Africa, iyi dirushanwa rya basketball ya Africa ritewe inkunga n'u Rwanda, na kwambara
Visit Rwanda. Aba rero byabanje gutera ikibazo, umukino wa mbere ariko irawukina, n'uwa kabiri irawukina none yanawutsinze, ariko iza kubikina nyine itambaye Visit Rwanda nk'uko byasabye na guverinoma rero z'ibihugu byombi, yaba Burundi n'u Rwanda, yaba u Rwanda n'u Burundi, yaba u Rwanda na Congo. Imikino na politiki biri kugenda bihura, kubera ko burya ntibazakubeshye ngo politiki imikino ngo na siporo muri politiki, barabashuka. Politiki iba hose mu buryo bwose, politiki ni nk'Imana. Turakomeje n'amakuru ya RT Imena, mukomeza kumva buri munsi guhera saa moya za mu gitondo na nimugoroba, tubagezaho buri munsi nyine nk'uko mubyumva. Hari amakuru yavuga ko Jeannette Kagame ariwe uzatangwa nk'umukandida, ariko nyine FPR yaje kureba isanga ibintu birakaze cyane nk'uko twabibabwiye ku munsi w'ejo. M23 ikomeje kwambura FARDC ibice byinshi muri Masisi. Umutwe witwaje intwaro M23 ukomeje kwambura igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ibice byinshi muri territoire ya Masisi, nyuma yo gufata Nyanzare yafatwaga nk'ibirindiro bikuru bya FDLR urwanya leta y'u Rwanda. M23 yafashe Kashuga na Misinga mu birometero nk'icumi uva muri Mweso. Radio Okapi yatangaje ko nyuma yo gufata utu duce abarwanyi ba M23 bakomeje mu gace ka Kalembe kari ku rubibi rwa territoire ya Masisi na Walikare. Abazarendo rero n'abasirikari ba Kongo ubanza bano bana ari bonyeshyamba ahubwo kuko barirukanka kibuno mu maguru. Naho muri Kinshasa baravuga ngo bari gufata inasi, ngo barafata inasi mu gihe bari kubafatana igihugu hagati aho. Rero nubwo bimeze bityo, bavuga ko atari M23 Rwanda, abanenga abavuga abawupoza bavuga atari M23 Rwanda kuko itarwana ngifate ngirwane n'igisirikare cy'igihugu igifate. Reka n'amaguverinoma zishigiye bakavuga ko ari abasirikare b'u Rwanda ahubwo barwana kuko nibo bakaze muri kano karere, bakaze ku buryo nyine bateye ngo M23 byanze kunze hangana n'amaguverinoma arenze imwe. Reka tubashimire rero makuru yacu nakagaruka, tubabwira ko amakuru kuri RT Imena ari akagaruka nyine, kandi aya makuru n'ahandi wayasanga usibye nyine kuri RT Imena, radio televiziyo ikubitira Kinyoma Kubuye. Paul Kagame azatsinda amatora se cyangwa azatsindwa? Ibyo ni ibisanzwe, ariko niyo azatsinda kuko nubundi kugira utsinde Paul Kagame uri mu Rwanda hariya nta bushake bwa politiki bwo gushyiraho politike ihamagarira n'abopoza guhangana, byabigoye kugira uzatsinde Perezida Paul Kagame. Nubwo nko gusanga intare mu rugori rwayo ntabwo apfa kuyitsimbura. Uwiteka barinde ibihe byiza kumwe mwese. Bye bye.